Abubatsi b'iteme rihuza Abanyarwanda, turifuriza Abanyarwanda n'inshuti zacu umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2023. Banyarwanda, Banyarwandakazi, Bavandimwe, nshuti z'Abanyarwanda, Banyamuryango duhuriye mu rwego rw'Abubatsi b'iteme rihuza Abanyarwanda RBB, twishimiye kubagezaho indamutso yacu. Tubifurije umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2023. Twishimiye gufata uyu mwanya tubashimira uko twabanye n'uko twakoranye mu mwaka w'ibihumbi 2022. Nk'uko bisanzwe, abubatsi b'iteme rihuza Abanyarwanda twatangiye umwaka dufata kandi tumenyekanisha gahunda y'ingamba n'imirimo yemejwe guhurizwaho imbaraga z'imiryango itegamiye kuri leta n'amashyaka ya politiki yagize urwego RBB. Umwaka w'ibihumbi 2022 ukaba wararanzwe n'ikivi kigaragarira mu mirimo myinshi twakoze tuyifashijwemo n'inshuti n'abakunzi bacu. Tubivanye ku mutima, twongeye gushimira abadufashije kurengera impunzi aho ziri hose kandi bikozwe mu buryo butandukanye. Abagize urwego RBB duhora duhangayikishijwe no gushakira ibisubizo by'ibibazo impunzi zihura nabyo hirya no hino mu bihugu ziherereyemo. Twakomeje intego yo kwereka amahanga amahano agumye gukorerwa impunzi, twamagana ubwicanyi agatsiko kigaruriye u Rwanda gakomeje gukorera abavandimwe bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kitwikiriye umutaka w'umutwe w'iterabwoba wiswe M23. Twahamagariye amahanga kurwanya amabi yo guhungabanya umutekano ako gatsiko kagumye gukwirakwiza mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. By'umwihariko, twarwanyije ibikorwa by'ihonyora ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu agatsiko ka FPR inkotanyi kagumye gukorera Abanyarwanda, haba mu gihugu rwagati haba no mu mahanga. Twagaragaje kandi twamagana uburyo butandukanye bwo kuvutsa ubuzima abantu no kubashimuta, abenshi bakabura irengero, kubambura ibyabo no kubavana ku butaka gakondo, kudaha Abanyarwanda ubutabera bakeneye no kubasumbanya imbere y'amategeko, kubambura ubwisanzure bigaragarira cyane cyane mu gufunga urubuga rwa politike no gushyira mu bihome urubyiruko rwahagurukiye gutangaza ibijyanye n'imibereho mibi iri mu gihugu. Gukwirakwiza ibikorwa bigamije kubeshyera no guharabika abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa FPR inkotanyi. Ukwezi k'Ukwakira umwaka w'ibihumbi 2022 kwaranzwe n'ibikorwa byamaze iminsi 31, aho abubatsi b'iteme rihuza Abanyarwanda twifatanyije n'inshuti tugasangira imirimo yo kwibuka ku nshuro ya mbere Jenoside yakorewe Abahutu mu Rwanda no muri Zaire, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo Jenoside agatsiko ka FPR inkotanyi katangiye gukora guhera ku itariki ya mbere Ukwakira umwaka w'1990. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022 kandi urwego RBB twashimishijwe n'uko hari andi mashyirahamwe abiri ategamiye kuri leta yaje kwifatanya natwe kugira ngo dukomereze hamwe, twihutisha urugendo rwo kugeza Abanyarwanda mu gihugu cyiza twese turangamiye kandi ari nacyo tubategurira. Nta kabuza, uyu mwaka mushya w'ibihumbi 2023 tuwinjiranyemo icyizere cyo gukomezanya n'abadushyigikiye bose ibikorwa bizadufasha kuzuza inshingano z'urwego RBB. Tuzakomeza imishinga twatangiye kandi dukorana imishya,
Tuzagumya guhurira mu biganiro twatangiye kandi duhurire no mu bindi bishya kuri radiyo TV RBB. Tuzongera ingufu mu bintu byose bizanira amahoro n'ibyishimo Abanyarwanda, baba ari impunzi cyangwa se abo uburenganzira bwabo buhonyorerwa imbere mu Rwanda. Tuzongera umurego no mu bikorwa bigamije kuvugira ibibera mu karere, dutanga umuganda wacu mu kurengera abaturage bahatuye. Mu rwego rwo guharanira demokarasi n'imibereho myiza y'Abanyarwanda, twiyemeje kuzongera umubano n'abakorera mu miryango ya sosiyete sivili n'amashyaka ya politike aho baherereye hose ku isi. Nubwo tuzi ko hari benshi batazagira amahirwe yo kwizihiza iminsi mikuru, uyu mwanya twifatanyije nabo. Bavandimwe mwese, tubifuriza kuzagira umwaka w'uburumbuke mu bikorwa byanyu mwese. Tubifuriza kugera ku byo mwifuza byose. Ni ubundi buryo bwo kubabwira ko turi kumwe namwe mu bitekerezo no mu bikorwa. Kuri twe, umwanya wo kubana namwe muri uyu mwaka ni indi soko y'imbaraga zo kwihutisha urugendo dusangiye. Twese hamwe nimuze twifurizanye umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2023, uzatubere uwo kugira ubuzima bwiza, kubona ibisubizo dukeneye no kugera ku ntego twihaye mu mashyirahamwe yacu na buri muntu ku giti cye. Nimuhorane ubugingo, amahoro, ishya n'uburumbuke mu mirimo ya buri munsi. Murakoze.